Camere baro bella camere teo camere baro bella camere teo camere baro bella camere baro bella camere teo tana kire kure tiriyo kire kurini tana kire kure diriba ni teo camere baro bella camere teo bella baro bella camere teo. Wow. Foi ututal. Foi ututal. Chela yo kwa vino. Ento man ter tutal ni bera. A jolu don kere kamero pian man tiana me chel dak me jolu inge kar malaj. Sido oye we akel moderator ma mekwa kinero matini man la dit nyero siza. An bera babo ututal kidonya. Apoy ututal. Ya wala foi ututal de ben me kelo wa yamo. Tar palu tinti do utieno matini kedu. Wati nena lok me executive order pa la didlobo. Ci peñ me dong tie ni balalo ni moro gitika a ni gitika a. Wa foi total panelis bagiti kumbiri kanye ni. Kawa winyo update gibo de ben. Ci wano bi mi tam pian jeme mati timme ya chulini. Beti me dong kenen nono ko gimo tie inge mano mir kongi nyam matutut. Say de ben. Executive order number 3 ni balalo ni moro gitia a nyo pegitia a. Okay. Ana po tual po la penye ene be inyo an pol kar kada aponyo no chao ke no erong chunya chwe gwa lawyer bena ka mogo pe chino bena chunya gwa re yo memo olotie matika kar marwate ana meti ana po wono dujo mo yero okwanyo karu meneno wa ki wa tieni man ka utigwa ki Africa ka kany kidong no kama chama papat iput piny mapapat wajolo dujo itar paluo TV an kono katal na ne pedi tutual umire waj mere jema tika time ke paja ka kany ke ken dong amero wachini jema waneno an America chak ki maneno yani executive order 3 enini 1 wangeo kiet mo time kere kita ke kobo kere kita dong ga mo keno ber ka time kere yonge ma wa mak beno ber tie ma jomo keno chero ka implementing order enoni man jomano gichiga neno pero matiga time ko malme Uganda ka kanchi ko kwanyo lok enoni chalo gien mo mer gen giti check madon kubiri president ono umogo mukar kere ana palaro unodong executive order enoni make nyiro nenani unodo tumo ento ano goichel futiuku mapetoto ma watien wadirni ini anamera ami moke ni jomo kene ne chalo bene fut gitika goichel goichel enini uberka time kaman jomo kene no gutam ne giriak mada chigo berga goichel ki dogul erkinge kuja noti tuolo ne wang pian in pede lubi cherwe nge kunu nyoka ngiyo dogchel chi amero wajo bot kagani kumbiri en mawan wa logo ni balalo bitika wat medda peweng etto aneno gen maduong magitika wat gedak gwak dong parang wa biya wa kama gi cherie pian gen bene gutuj no be pegi ngeo kama gi age ye chi gitika wat gitika dak dong yang ere ne chalo guber ka wat di wo ma an pa neno pa tiki moke enoni ero ana neno kom dano ma gitie ilori onyo lori ma wan waluoni fuso
ma neno gi maduong oloto uber ka wot medok la piny kono madong anate kede ikom wota jon eni ene gitiga wote eni la bon diange die go dong kwene mono ena ngeni koni bene panelist mu kene dong binyamo bene gen go we die gi kwene kono kidong gitiga wot wak nyome por mer wang dano gi o gi pie ko yo gi dugo kirgi yo mama pat ko mono eni bene je mu kene mo mer wan woti ngo wor kerne kong e te buk pen ginene romo timeo lok Balalo ni kumbiri ini mawan waloko ni mony tieo ka tute me timo me implementing order enuni chi waneno chake mage jomo kene ma ono gutamne gen gele mada gutamne gen no dak gen no ngicho magilo cho wergi awobe ko bere ma lori gen no penge nga madiang kidong nga mabedong dano gen weng ir lori chi oloto pitian ma chel ki gena gware joni ka wot gine tie che gibe woro wot mada maber ka che nen jom mone eno madong no ko bere chek dong bien executive order ini madong chek mage miyo ma gike mala dirlo wachini in ngat mone made wilo ngome awila ma ini tigi pi ma ini tigi diani gen wangom en mer ini go ye chel ka ini go chel chu mer ne ni pi beno betie ichel ka kenyo wek pe diang ma megi nyole ni a chero ka cham padano che polle na chalo tuchu pi loye gi chu mi bene gi dong gitega man ini ene gem atime eta mer wachu bene ni chel ene mawuno ne mo kene ananyuru kan la Kwet TV por mo kene beno nene tar paluo chel ene ni kiriwa diel bene peramo bedi ye pian ma chel kong yat magi chomo gor ma bene bie bene romo murine kene ka dwe chel rio dek mo ke ken aya ka bene ini no diege manogungi ranyi nyokit ma kiwaye digena diegi chao kene nyano gena gitugu giberka yako penya tatani chichel ene romo porro ikena ka chabet wario nya dek ken ana nyoro chel pachel ene ka kany chi joni tika kamu ken madong ini no ti got gen gi kwany mere gori ka gitare tetale enuni ka gigur mere kome mere we mak mere we ki bin ki nen mere ni oloto dong ki goy chiel jomu kene guchomo na liech chi unu ngeo na liech mapelo to eni dong pedak jemene mer do no gutimo mer gitamne ne chalo pe gwake bi o kitado o kereni chi ada Balalo mukene ma ana neno ki wa gitiga wot meda mane ini ene atamni report ma aromi ne wiye ka che nen mo gwaktie mala ki penya chi atamni upeny wekno agam malupe ki eni de ben ma put pe ma ini kwana ne lori zadi manu ma kwana ne chalo no giramo piera dek ki wiye icha eno ma ana neno ni no giramo piera dek ki wiye ma du cher no kaka mo ma ke nodu gi et ke nyoga bien ne chalo ke be no do kwe abene chike nodu gi tuan nyoga mo chalo pengan kwan chiku bera mar ne ke ye ere aneno gi ke ye no rom piera dek ki wiye chi lot mo kene awinyo ben ne ober ka karo chi angeni statistics ne abinone oloto ikene ne na di enia anodo ngo metum chabet okulu chikiri chabet manyen ana bikelo statistics ene kan pa joma dongo well ofo to de ben me kele wa gen pen wa no chunwe dong tie pa ti ne no chal mo me lori mo ma te chero kamo chika da ini mo ni pierre dek tika chero olo do
twer konyo kit gong ich mono wano tikere ni. But Muse Paul Kilama observation ma megi tini ni executive order enegi pala lalo gi kit chiel ma di ben o berga tirane ni tamma megi ni kita ananen gari lok man ma Balalo ni altogether neuro failure of institutions ma Uganda ni government institutions ma chalo equivalent of home office nyo immigration department na Uganda ti kwene totale Balalo chako biru ni ning wa ki kwene pingo peke tiro ki down up properly kira anyang kere ni Balalo kwa kono ki Tanzania kono ki kwene but all the same Balalo mir no ben peke bit debating ole wang piani Balalo pero dano maromo kono ali papa ke wiye pero mo donyo ilo money ata ma pe ki konyo ga konya at high level me bini lo ni nuni donc inuni no mir MPs duju u ka tek ni MPs genti legislators gena elo look at check donc gena mir u pen ni pingo luoke dan eno gena bini Uganda ti illegal pidan ma kuma me bini lo mo kene le bon documentation le bon reason ma gena u bien kere lo Balalo ni ka no tela ti ma query Uganda no it is not an actual problem only it is a national problem because John are not Ugandans they are foreigners you know mir gena ki good dog chen ki bag kama wa and the whole lot of them wherever they are la lok mo mai gena me magilone kabuleta and wajini o Balalo long kumberini di duong ma da certain parts of Buganda ke bunyoro kong dong kinan kin ma actually be dealing kere ki lok me Balalo this is not the right position to gije ma mir peke white kumano mir wachi Balalo ni problem pa actually can go problem pa Uganda Dan Wang should rise up and get this Balalo out of the country you know kitanen kadeni the legal position NIA they're completely confused. President Peter Wajana Nigana, Jomado fencing Ngom Gigubere. Ngom in is customary land. You cannot fence it. Fence or unfence, Ngom in it is not legal, even to occupy it. You know, fencing Pabalalo, Pebben take legal consequences at all. President local one thing, Minister of Constitutional Affairs, logo Jim part Tamani Minister of Constitutional Affairs ene tiga loko mati ma wajani ka ini wilo ngom customary land rome wilo yamu and I agree with him entirely because section 237 the constitution they rocket categories kaka kit ownership me ngom ma part ole weng ma bene waju clearly ni customary land peke charo dok bene peke wilo you know customary land mere ngom pa kwaro kilele kwaro weko ki rutene rutene weko ki kiti yene ki kwanga mer kiti yene jo ma charo ngom chili waje ki charo ngom kon we tigu ngeni ngom gen go wile chili andi ka kwaro nyo woro weko ngom ina nono ma pe wila pe twar char ne bena you know and that is why it is called customary land kibila kone lutino ni bil la kone lutino ba lutino ni bila kone woro kere kumeno ngom town is a different gene ngom part cheke ma wow ngom che part kime customary land donc quand yo ma investors ma mero yo yobu do right town ke ngom gene men cheke part yilo bu chek me yobu ngom gene me developing ngom town ma kun no te analyze hall you know ni part donc anen way position pa mao Minister of Constitutional Affairs position and utero kit ma check ticket ki comment donc kit ma dawo wero tel lo do chero ci ñeno loko ni pedok mere ni be dan ma rek dal ma ngi gina ngo mo en do lo kum Balalo ni donc lo kum Balalo ben kito yini wanu ngi wengi
ma Balalo riamo che lobo mo kene West Nile ilao teso ayere mo kede no ber peke ya pingo every ka ne mo je mate ma lobo ko macholi kitimo ma pat pepe ke lobo chek me Uganda ene igen mana te very disappointing donc pene la tele mo ye chile wajani ene chiro e penyo inyuru kwir ne machiro kama Balalo tiye me penyo ka Balalo tika bedo maber ki actually that is nonsensical lokata tama whether Balalo tika bedo maber actually or not Balalo are not Ugandans they are aliens tika twer me bedo Uganda kudoka kama wa ye neno so lo mane a penyo Balalo no ni tika bedo maber lokata tama da dok bene joma tika wajani Balalo tika bedo maber ni kidwa ni ankere ni Johnny in remember Jomati pay packet pagan pa wigi lobo lobo chidong ilo mere megwako chene magami medongo ukero jeba gini lo palar mo kene lo dir palar mo kene gulok mapat ni Balalo tika timo arranyi mapol mada pege mero berge Balalo yeah so lok me gena ngom tiku mano position pa mao ene aneno waiti correct position me low me Uganda bene ticket yenoni Balalo mere goche tugi kama go aki gen ngeyu naramo pa yono bichimi gen ngeyu kama go aki dok po beri actually kan Uganda ko le weng yani lok man me ka in lobu ko Balalo kama go aki ie ino nyingi utopo raja i Tanzania be nyingi utopo i gene Rwanda ki Burundi wakitungire chane Eastern DRC kama tiga kelu lo to kunumada en mage wajani Balalo mere tiga mongone moa meno mere en gen achel ka achel ba wan ngeyo le weng gen tiga yellow not only Uganda tiga yellow the entire Great Lakes region me Uganda then kama gutiye wang mata bertiye yellow bertiye so man kita nan kereni lo ka Balalo no mier kanene pe Uganda lo moto no mier be kolo no ko bene kolo pe ko ni bi Uganda pian immigration control no joko gero you know it's a shame ni Balalo in Uganda in such a large number new conspiracy from the top you know so an lo ka Balalo ni atamane mega gero kiri ni you know yeah of foi to yeah foi to musée Paul omega Caesar Dr. Tamitini Ana foi de twal a mi na kare we kon ana gam lok yeni dore a jolo to twal lok pa de ben I ana watch ni ene neno a lore tiga mol ma tio dano ento diang pe neno ma tiga chiero kidong lok pa a kilam atamo kon gine ni ra watch ni complication tiene Ministry of Animal Industry da kuka te benio ni to foot and mouth disease tie ti kuga movement of animal ti don banyuru ni ka Balalo ti ka mol ento bien ti ka mol banyuru ni kombede tie dia maramo elevario mi abe ko mati actually ma pege romo di rogi bien log ni o foot and mouth disease tie kauno nene institution tie no gena mir ke team ni dia ne mir no ki destroying no ki wange wen bien ka tuo tie mono dia mir gena institution o ka tie ni mir ki wange ko donc perma wano ngai tie ni Uganda ni institution pere ya donc ma a trial dok man polo kelo ni Balalo petie lok patule ke kan piano dur beno a ke bot Yomati West Nile to twale pakwach neighbor district pakwach kabel mak luoni madi kolo
ke former West Nile ka ben ma ki luoni terego yumbe kidong and inget rokenyo ajumani Bongi. ajumani ke ubongi matye moy district Mono wing lo me Balalo tie mano manyuri kai kwa dong executive order in northern Uganda miro kwa kabel the only wing nan madung tika nyuen gin lok to one any the dear Salim Salem and watching ni Balalo headman are settled and dog win yi la dir and gen kiti agwa ko die palu dir mon so jo mo wi lo ngam lu dir mon madong gen giti gu jenge woni wa chik me Uganda pege ngar mo ki ken me pe mo ki ken sidong nirmanen ni John Enemy they are settled communities sidong I've got a problem with that the problem is with settler communities ka unu winyi young history look me white settlers in Kenya in Zimbabwe even in South Africa mine only joma no I mean, I don't know what proportion in Kenya, but in Zimbabwe, the settlers there, they were only about 25%, but they had 85% of the land. Man down there on Chan Mother, the settlers in South Africa. Magudo wigi logo. Madong you down on Niago Bedoy Township Kekendong. What used to be Bantustan, Take it on baby in town. Get either in townships or in Bantustan. But check it on okay, belong Pebble when you're on camera down here. This is a problem with settler community. And Monutam Salim Saleh here. These are settled people. They have titled land. Again, Bukero Balalo don't tell you teach. Melek Diang. Da kita Paul wa gene Johnny enuni gekele baje yo kerugi dak bene gamende ti ko ge dak mini tiga chulugi dak mini ge bene wo mudu karma ke choke moti me yo kili ne do beno nyeno lok ma da pien la di do bien wa uno go chen ka go chen ti dong lok pe do u bedong la mo yela Chidong ichal go chel ni kun man Aston Maryland. I go chel no room kama miro piu beri ma no dano me miro good compi ni no they go chel they don't down don ye. 12 per ni. Chi look at Paul mother. Look at Paul the 12. Dong anero chelo you metik keep down in ni miro wanen ni ki check tiyo ma len kata Paul wajini adi customer land pegi char check mi yere wanen wo chu ye wo le brit kidong atamu ka yo ma chu we bi ti ye chuda tamani dok enemy ke lo ke parliament long dok do tela ma I northern Uganda mi gu nen ni go ri tam gi ye Bien, kuni kawan riam gi actually. Gen dok ya jumani. Dok kai ne no ben kumbe chik. Kai go sere jumani. Mo do we en apa dok gi sere bien. Apa kumbe no we ti ya jumani. So chik mir joma ti getelo chik mir gu ne ni gi ribu tam gi ti gi chel. Gi telo ko parliament. We ki laro. Bien pe bed do ye mo pen jo man me set la community gi bien ba mai ngom ka gi we lo ko be ti ko ni bi po ni actually wati ngom mo ento wati ka nyo ke ken aneno posting pala kwed money ma ko kare TV ma illustrate the situation dagomo ma last week below up that all da mo ma dong chwaro to en nung wow ki pachoge udugu dong gangi kar bu dugu dong gangi no mege ne dak bu charo mo en ki balale en ki dong da dong nyo ma dong
Kede be do fu come on man knock it dia in popular the bad cham me donc ngome donc tiga donc ti ma donc kam mi ren fu ye mam bi routine be do donc ti de ma donc donc ti ko ma de e nyuru gena be timme ye churi wa nyo da nyo ku no pol ngom donc wigi ne pa wan no nyo I ko na mo la kere mo kenyo ma no petwer tere si lo ke na mi ti yele ye we ki tu gi ko nero si donc Kuro ma ana waje pia ni du a ki bot down mo ma ti ka be ma gelono bonge ma ti mo district en go du ni a ke de bit ko lo pa la mi ke nen ni lo ke pe o gi ya chwe ke kan you know o du ni ni we ana wat ni lu yo ma ti ke chu bi e nyo yo ma ti ke a choi chalo petition ni mi ke nen ni choi ma kun kwaro the whole of northern Uganda. Where teacher get ticket on a legal front, on an economic front, you know, and on a political front. Economic front, kono. Kada pa will chap balalo. Kida kumbini. Chip tie ne ka dia tu tie. Ma kumbini wa dia premier kidi gene. Kadi ama tiki tu Ministry of Animal Industry career and that usually is the procedure. Pingo ke wa dok diang dok you know better can you could no giti gitu. Si dong ka na wa ko man ben. Poi na. Yeah, for the trial. Yeah. Yeah. Mapud pe kele lo megu ki megu I block eni. Ana miro kong mio observation ma mega bene. Yanan funa kang kunu chochoke. Ana miro chao ne kong gi look me ni jemi ka do bale I lobo mone no do bale da. Loka bale lu kenyu. Lok pa diang pa chul ma yam gi kwanyo. Kwanyo ngar mo mati lok ye mati dong pere. Lok ma pa ti kenyo. Kombiri gina tia concentrating mind mo megwa ena loka bale lu. So Roma me dong ma wachi lobo kat juma penge no dong jami tia collapsing o. Kong mo kong Constitution me Uganda kito musi polo wajini. Constitution me Uganda ti very clear. Lok me gire. Lok me ngom kwar pe ki. And then the same custodians me ngom kwar ni. And then waju kai go chiel kan migi is okay. So that no indo ipenye dong nga dong mati go pen check me Uganda ni. Ka ngat juma miel go pen check and any customer la eno kai ke chelie no timo pe. Give both what kind you can quick. I don't even want to come in on me. Look, doggy, get on child intelligence, thing out of the gamente. Gino to you dog down or get gun quick, but tell no one down ching pechueco. Gino tea to you dog down my gun quick, carry you and one bill will be a little. Bill will be a little till on your bill cham poroni. What bill will be a little, but dear give me a cham gino. So look, a matter till on a gang. Amir mer wa na ti la bon lori look en ko ni intelligence wo te look ibol di lo te look ibol ngani o boy kom dana ho gan kuja ngar mo romo look ma ti pere kadi look mo no mi rongi ti bol di lo ni niangi ni mo be ni eni peti lo ni dagamente nyu miragamente ku it's just a fact ni constitution pe ti lo bone Meno jama chiel aspect ma neno. Ki la dipo lo da apart from constitution when you're tini customary land pe gire ni
ini wilo ngom mo ni kama yam dia pa chili chamo ye iger chelo no ngie dia pa chili no ngi mar pi ko ne chwe chwin dan te mina gi chwe chwin ko manen dan te mina gi chwe chwin gi ne ikin gang ku ja ilo gi mo nok ngar mo neni a pe win ka ti lo gi mo wo ti me kan yene Uganda ko manen gi chwe chwin joma no petero chiero to chwin win ngat mo to heart attack kono cancer kono ngo dan te to mer gi lok ma mier go bed open no wajane ni jemi ti di wa but ka ini waj ko menu giter chalo gi mo ma right gibene loga da ni joma dong Tanzania pe mier gi joma Rwanda ino waja Rwanda timo be ma dani bene pe mier gi achule dong mier gi achule dong mier nyut ni gi ber ma be gi Uganda mo kenani kun wano ngi atini joli en go age wo immigration officials en gi waja ningo karta ngara chiel tie ma la dillo bichero yo kiri ma ginyuro wa passport mo poro gi komeni yim la diti komi passport mo poro ni Burundi passport so immigration tie tijini eno ka wane ichire airport koma ya gi kwene ibiru ne di thing no karta it's really a shame lo adabe uno mo age kamo kene no wangi komu timo ngo ibir ni adi kan ko ngo Balalo go agi Burundi gi Tanzania straight wa gulu ngarmo ma ti lo yepe so gina mer wa my observation is ni darang ngi ngo ma ti darang ngi ngo mo no mir gi tim but kira dong lubu tie kere ni enon kira enu jango life mera da dani kira dano kira offices mo ken mer gi tiyo je mu en ko ni mer no ngo gi jomo ti business lo ka mer wa yang ti business ka tui ko nga gi that ti mer ka surviving on their own but the actual essence me constitution ko immigration ko ngo gi what ti no nga lo mer tok lo ken it doesn't make sense matwal and look and actually premier that actually been taking on kamo kenegi nga igini it doesn't really make sense because man no junior tini ngarmo mati kwano constitution ma kikere Uganda ne pe instead of darma ngeo lokangom mebino ikire gishalo minister mo mano ko penge wa kilo lokangom no we are permanent secretary ministry of lands ti Kampala o we land board me gire me gulu kenyo me gire kitino way lumba way way dir ku ye kala odiang atiki title atiki kar taj be non kombe Uganda ku ye nyero ko nyame non pe in changa wachi in tiki land title me customer land a dutch ni be tek me beriye so gina ana observing me ki gang ni attitude mo mano yama chaka kuma choli choni gitimer ka bolone actually kok ni balero ti balongomwa balero ti ka gini ka tigi mu duru actually mo kong ginong in gi mu duru actually chingi kiteni si beru chalo we polorong is o yabero magi yenyi wa kama initi ye me amaga ena balelo magi maga chal gi bene gi nyura tiri joy tiki muduru tiki nga gini tarmo matimo gi mo pere so to me my impression is merni kid government mer en je mana tia time kono in nga gi offices mo in time ka tikira mer guti kere ento the actual custodian many eni lobo make goho kira ke goho kere Kenya kira ke goho kere Tanzania kira Tanzania riam kere Balalo kiro gine ke goho kere lobo in South Africa kono kwene gini but wa Germany collapsing o collapsing mer wa the offices mer in madana kira yene gi kira mer gi tiyo
ma be gimo be mara chutwal peke kon gino ga wachi offices mugo mano tie ento gino mo ma inbe ro matimone do ma pat peke ni gi declare ni foot and mouth tie but ni ma balalo giti kelo dia gini ngarmo be ma testing gino peke ngarmo testing dia gini peke veterinary officer mine mo clearing joni en me bino gi lo dia ma pol command i actually madong executive order ni do ene chok tum command en o to mo ne tie pedong gite kamo kene to ne mero bedi actually kan diang ene be bedwa bedber ma ko kono ki chang kono pe ki chang ngaro mo cham ringu diang en mo tigi foot and mouth nga mo mi cham ringu enni so kong mo ko wati America lo balalo ko be dong lo kiro diro window lo wani balalo dong tie kire papato weng balalo ma yam wano ngeu en maga go dia wa maga bi America teach gimi chak bot ki o wilo gar ne mo o wilo ngo dokchen bot jone ni jo egini gitie bat pol jo egini dong gitie o liantone gi kwene go settling o kuno jo ege mo bino i chuli mene jo magari yamogi Rwanda gi kumi gangi pe miro gi Tanzania yamogi direct kama miro chiti ene ya chuli so ene duju is building on attitude mo dong ti kuma chuli dong wachon i waje lo mo komando un kor mo ti gine ki i bi yale ni lokpo balalo immigrant mo donya igire eni ini cha por ne gi relationship kina chule gi bunyoro mago chere kar me pero en be nga gi mo kelo relationship kin bunyoro gi chule eni dok balalo do wajani un minuti kamo kene ya ba lo ken un minuti ngom Kampala lo kada relationship kin lo ga chule eni dok balalo ti ngomman ma ini wira Kampala 50 by 100 kono nga room gi diang mi achel ma ti chamo gene patano so what ye mere situation ma attitude como chuli mere po loke lo adabe so my observation mere en ni look en kono ni actually me tema accommodating gine actually me tema accommodating jomo flouting immigration law actually me tema accommodating jomo flouting constitution when you're tini customary land pege gine pege charo so gine ati wa my conclusion is ni kiro boss ne team yamo wa kere ni akem tiemo dit endo kerpe Campaign ben pedok ten do no mi chul ben magay to try. Everything is so straightforward. I can touch dan kan touch. Members of parliament here 500 and gino money. Gingi constitution in and out. But we man look for chulni. Kan look for chulme we and come ngarmo ben makejo ki bukando. We come in the period. So to me, the conclusion is the continuation of attitude ma yamti como chulni. Wangangar mo within government of taking responsibility ni merely taking a chalo part of Uganda. What we told me gi kejo I Twinywa because I know constitution is clear, immigration law is clear, but in dong en kiro video ma did the ben on your channel. Migo mo dong peke kama mi o pete Germany. Eni wachi ngat mo ne dag ber gi jam bon mabe. Kuri pe dong waki kama mo mi gine. Ma mi puye.
So ataw mer gina ana neno mer general eneno ni attitude mati como actually mo chaka wachoni is just reinforced by NJ makid again. Peten lo ni check down pengeo you kiro mo down pengeo. Ka kong mo kong la kuri face en ma gine ma debate describing but la kuri chiel en kono line a rio like diang man ma response ma woro la kuri face en diang panga mo yang gile ko gine line a rio me babwa en. So amir me wajibutu listeners ni watie mer maraj attitude ikomachuri po loke ina wajo mer wala bu luor mo unless ngaro igamente ochako redefining attitude pa gamente ikomachuri daro beto mer gi in la ling gi pero in chwingi la ling petien do ni issues ma mier gi gine gi tera ti bor gamente mer resolving pereko tie eno ina nga me gine me romo logone mano iti menyo ilogo menyo ngi ilogo menyo ngi so pero tie mer ma tek madano ngi je ma bejo chwe chwin tie ento kero mo ma kamo mer mo mi re ngi ro pe man mer observation ma ana mi eno la mego lady grace observation ma megi Leo ana poya Caesar poya. Lok bedo en lok mak no wa lok ngune pole don ki lok. An mera nero chalo lok ma pere tere ma viewers ki dar mi aro ngene eni lweny ma kitika lweny tikitika lweny ne pe gina chile ken pien lok magang kombedi pe lok abalalo kombedi lok abalalo tie ento lok apa bene tie aya kweni bedi ne lok ojong bene tie aya wa pudi lok amaka ma bene put po tum ki lok style mero lweny mero dudu lweny pien ka ber muromo wa ki balo ko aya manda ki kelu man ene lok abalalo lok ibalo cham pa dano iporo ene lweny pien no kichika toro ker pa dano cha duju ki timo man ka ki lwenyo tungi ki dok tungi en so gima dan mi abu ngeni eni pe gina tika time mene tika time diri ne winyo ni tung patong ku janyo tung kwene o jong bene ti ye en o jong e ken bene ko wange bene po jong so eni kit lwen ma mi dar gu bed ma dar mi gu neno ki wang ma tek ni eni lwen cha kene pe ki lwenyo ati bat ki no kiti tor keru ene gima giti ka timone pien ka me adan ka ini neno elsi nyo gina diru matiling ki security bot wa kuja roti ana chuli bel ti kina ka chale ya chuli district ti pegi romo timo gimo ka ini neno ADC wa ki ADC pere ma bot wa kenya ma gi romo timo gimo gi pere gi tie lu dir me security ma bot wa tiyo ne ero pegi romo timo gimo pien no ker gi bene pere so kita dong ki tor wa kede en ma mier wan wa dan mier gu cho kede gu nier ba dan gu cho wan wa nier tutwa inen ka ke we ni ki penyu ke na nen muze ke la penyu ni ien ngom ma in pe wilu i chao cha ni ngom kwa ma in ngom ma in wilu ko i chao cha ni pien yin pe wilu ngom en ngom kwa pe wilu pe ti ki twer mi cha na ene gina dar mi nge ma mi dar go nen ni ka pe dok go bi cha ko dok gino mo ma pa go i medu mai ka put pia wa nyang so gina mi wan wa ma bin mera ma nyang ji mi eno ni ene ni wa nen wa wo be tuolo wa nen ti ana wo bi wa do ti ana dar ma tin go nen ngo ma ti ka time ini lwen
An nong pa be medo lok ma pul pen pul lok en dong dan be dong gu wai. Apoyo. La me pasca. Inong gilok me we. Mo panelist get down wang magitiga nano ha. Log ma down log ni wang genati ati. Genado ngano waja yana ye ene wan actually wange wa chon ni gamente en no bino. E kom wa ma pat metor wa nginyi no pegi tamani watino no. Watwaro bedo ke dano magira mo chung kombetikete en. Tila penya dong tie bot jo general parliamentary groups maga yer ge northern Uganda. Wun dano utiga deno chan wun utikwena. Gena ngo ma wun utiga timo na dire maika jo eni. Gena jo gamente ni pobe beri lodge pe nakaba. Wun dire ma be time ni ninka gen gamente eno to be rionge gamente eni. Omiero nanni family uka kan kombeti no ti pego. Obe chero ke gi kwena, Gena chel mo miero wono tama da ni kombeti ke wai yang la luor da i mene kombeti ka puchung matere pigang uchi konyu do be beru pe da ni. Konya dano me yer wi parliament peke. Na nena beru ka winyo lokpa lawyer gena ke tara mo beru ka wajene. Ni kombeti ke joni giti ka gena ka kwer lokpi Balalo ni piani giti payroll pagamente mata go luo nying gena nying Balalo kombeti dogi dong pego bedugo dire ma ka da parliament ye ti ada day ni dano wuti ka dano chan ento wuno mete o gam chane pagamente me da parliament gena be lo wa chung pe ka wu kaka mu kana pere ma indiri ma be reye pe be cher ka yenyo ngomi gena e gan pa Balalo kombeto bino gi ko gangi mo pe wonu be cher ko na ti gen ma mer ni wonu tamma te kana ye eno afoya Yeah, ana be wego mego roso we tuyo lok matini chalo mego madit. Para mir mer mana nok ma wiya wilni. Kadi wa lok en ma winya no ni god man tie kono gi no ngo ye. Wa MP me area ni kiranyang kere ni penge be ngo timme. Wa LC5 bebe ni ngo ma timme. So jamane tek mego ka inge mego lo wabe neno video mo ma check ki gang ma di beno be kete wa mego innon ko tuye no wage lo matini Lok mo ben dong tutwal ko pian pol lok ma beje tutwal. Kar jo lok la chen ben gu lok ma be tutwal. Dong ana twal fo chama dir tutwal botu unta pa luo. Ki jo magitiga nena wa ki woko gitiga winyo ngwa matiga time gena win an ki wanga me diro kita ana neno ke ni no cha beto karka wa ni gamente en mu donyi lo o komberne pe o donyo kinyin Uganda wenko o donyo kinyin kaka chiel ene kaka chuli mum yor ki rwengio ka undang weo ni kar magamente en bion ki chako ki diang ki yako diang pa churi weng ma pe kor mo jonko wan wangeyu wan diang wa kon pia ti an ma dak ma muan fa na ti diang kon ga di ko lo ko pa ki ikin pa dan ki yako diang weng ti wa ti kor mo jon kun ki nero ni no gen ma ki yako diang bu ngeyo ni ngom pa chuli pe ram gwa ko diang ti kombir ngwa piera ngwen nyo piera dek wiye ngom pa chul do be me gwa ko dian pa Balalo magina yigo ya ko dian pa chuli ka no watikilo tien wa igamente kita la tien achel wa en paska no ki ye ba ki ye ro tien cho dano wen wa mon ki ye meter don kaka i parliament meter don i Uganda wi lobo we kaka u bene ki ngeni kaka mo ni en bene ki loko ki tigi lok no te pi kaka gi en to komberi tuara yang kong dok MPs ma chon
Kumbiri tiang ku ka nyira ka ku ben makai guling oni tip. Chiang ngia da ber ni guling pien gipe ki duan. Gipe ki duan. Gipe ki la chung dua gi. La chung dua pa chuli dong peke. A chuli pe ki duan i Uganda. Chilo ba be ki tiche dan pe tum weng. En mu kera chuli lobuni en ngey ngoma en tiga gajin ka chuli. In kari nga mamot bibino. Chika ginu loke ma ke mu ti twin a chuli ma chuli chak dem chan we piera bor wi abichiel. Wa kompeti. Kit nying ka achiel ke kem. Chikongo ko ter wa bino ke guluba. Eni pepia. Chue chunya yu wak ke loke en. Ka in la lot ma ini ti won lobo. Te dar me lobo nini wenki ki kore. Pe pokoi. Pe nyuagi. Pe nek gi bene. Chio ke ya chama ki nego ki oni wen komber gi pe. Ka ono gi tio no gi tuke wa. No pe gi tuka chuli. Man no ngoti ki maka yang mo goni makwe ana yang eme yang kon bure. Lo ka tek tutwal. Chio ma gi welo tino chio kur launi. Ene idun ka nyuro kur launi welo tino chuli. May parliament. Tino chuli mati gamente. Kono archi. Mulango ngagi. Upeke duan. Loga bene ma peke luanya ni ko logi kira lo tino kere chung logo. Ma lingo tik. Chien teke kera yung mira. Udong kibicharu wa megi huaye. Pien ma yang timo ni doko bidu ka me chata chuli. Pedong kibicharu mo kicharu megi hu wa ke wonu wa ke lo tino wo weng. Ka we hono nen ma be. Pe tiket gamente ma ramo be pe ke tuer ni ngar mo no a ke chien ma pe bien ke ka ta. Wan mo bien ka ni ka pe nyur bi jani I donyi lobo. Pe donyo. Ti ka mo ma ke tiyo ke lor pier bi chiel ke ter ke lobo mo ni la bon ka ta. La bon vita. Lutina chuli motiga mente winlock ene ma bere da. Wan wa logo kun wa ngeni wa pe en bat wa ticket wa kachien. An ma chel me guna ner ki chue twin to twal pa ni no. Pien kine no ber ka timme karma na ti ber ku ja ber ka timme ma po. Re burulum kon lor diem ini lumi en jolo don gamente. Ci wo kër ko. Ci lo ka tek to twal. Pe dong lo ka balal ken ko lo papa ben ken la ti an tiel way. Era chula chieli era dong gelo ram lobo. Pingo pe kok ndo ka winya ya gin dok tiga time ko tung ko na gin ko dok tiga time ka me ko ne. Pe ke achuli ke ken. Haka. Lu ba kong dok nen wa ba. En no ti tu do dok liet to. Lu ba ker ni wan ben wo bet ki dan wo nyal pe dan lobo. Ento pe ma nyuara. Pe ma neka. Lo ka liet to twal. Wo puoi lo tien ma nyuto wa gin ene chal de ben. Wo puoi la tiena. Wo puoi megro jal ba ben. Wo puoi un wengeni muti ko wa en. Wo logo lok bana loga ni olo jumo kene winyu. Ka kira de ben wa ti jumo kene cha doke. No tika doni kom gi bene. Gien magi wor gi biru ki lor gi dian gi ben lo tien gi ben tie. Ka diri ma jo loke. Ajira pe wa lego lo ba ko ngi. Wo puoi to twal. O foi total o foi lo que me tek eno di ben ko nyuti wa clip mon me video ma gang ka wa tu yo kumbi o foi total e pati aneno comments kanyo pange ka comments mugutie
Yeah. Ya video pa de ben ne chal petit ti toi. Yeah, any final observation more? We come look in ma wana logo ki report pa de ben ki any observation mo ti ka observation mo pe chi comment mo ma ti ni party ne kan de ben ka ro mo kero ne we ke kwan. Yo ka ngar mo ti ma ti ne ne ki we ro kwan ni wa. In Penano, on the left. Take a nano mogo and Jalamera de Ben. Yeah, right hand side, yeah. Yes. I tell you, I Jalamera de Ben, or Tero Kara, my large mother, my pay what whatever. Mano agi bot boni opio. And then Jana no gweta a more wound duchu panelists ka chelki la did the Ben pi program matin. And then is a yellow where is Oma Okalo match. Pangati penyanga. Ko kong manok. We can't them showing money. They can't name. Okay, then Kwan Jana no gweta. kwan mati screen. Dano maki. Kwan mati screen ni. em thì quản này được. Dano maki wagi ya pani kono long ne tieni ning gamente log ye ni ngo. Ero ni po romo gamidong ba gwata. The Ben is Museveni really issuing executive orders because no one has the right to ignore or debate or question executive order by the president unless you make it a court. And the AG actually traditional forum. The next one. And then Jana no gwera daga dano magi wangi gi ya pani kono loke tieni ning gamente logo yeni ngo. Belinda team, more discussions of a similar topic should be held. Wabenani. And then the Odua, actually may a young lover duchu mirror ningo ngom kong obed save kadong kelo teach bedo. Kelo teach better here. Yeah, sorry. Isaac Okello Odungal. I was born in a camp, grown up in camp, but my parents usually tell me about the story of this government. Log ne right to twal perne onorwa tong oromo liech ochen Genesis. And then Susan Okello, no, we have voices. Those are the people who are voted to parliament. These members of parliament are weak and very money-minded. The next one in. Lomo do adare, ingej na gamente ngeo ni actually take yupe ma tie igang lobo dujuma plan ijang lobo dujuma plan tie me omo teach maduong ingoma chole lo roka ye ma momero bedo ingomwa me
omotich. Pamia. En balo mo dwa da lok pa balalo tie ka yelo. We actually to 12 balalo. Giromo Giluongi kabedo Uganda duchu pingola dir lobodong o wajni executive obedo tie ilobacholi. Oda ne bene pe katich ento balalo tie ilobowa kit gi pat mukaro lobo pacholi will be muka independent. Will be rich to Okay. Paulina Omal. We need to confront this problem with absolute determination without fear and persistent pressure. We must not relent Karachi Raj. Poverty, slavery is the alternative. Yeah, for the next one then. Zulu Night. These people are Tutsi. Since when did Tutsi become a tribe in Uganda? Ochan Genesis. Poj matek ikom wun weng pi tich matek ma wun utimo piji. Ento wan omerwa yabwang wa ma chalo kaka. Yeah, metek. Jan ani ogweta lokom balalo gamente matie kachuye. Me achiel Salim Saleh petie ki tuero me ker balalo ilobo me acholi. Wan machalo liten acholi miero wanan ni balalo a wako ki ilobo pa acholi gidok chien. Belinda team wapo lok muchwin malupe ki lok pa balalo. I wish many people could listen to these great speeches. Wapo Dennis Ayela, I'm watching very carefully. Pangyang matika meaning nama. Jana dare amor won duchu panelists kachel kila did the band pe program matin. Cosmas Ochan poj bod la did the band kilo dire make kachoke. Bonnie Opio jalo mer di ben. Don't it dwaka chen. Okay, yes. Wakwano. Bueno. Nico, never. Okay. Tuma. Yes. Isaac. Okay. Yok Isaac kuchwal megewen. Yeah. Kwe. And mano jok Isaac ki Gulu City. Lokom. Ina no way. Fudi. Party nen. Man Isaac ki Gulu City lokom acholi mieto loba okonywa ba miero lega matek. Mama okelo Albert acholo miero cholo malo koya. Metich. And then actually traditional forum dare. I don't think what you think of the image coming out of a park. It's an image that will make you cry and change your life forever. And then Godwin Konga and a poem attack. Let's not give up. And then we need to look outside that government towards the ICC, Amnesty International, etc. Secondly, how that God has spoken through his prophet and change is coming within 12 months. Akana Andrew, the earlier actually begins to utilize their land, the better. If I may ask, what
are actually producing in their land as of now. We have coffee farming, which we can start since market is worldwide. So to mano dano puti chwalo loke. Yeah, look, yeah, we wouldn't jomogiti nen wa initial mere comment mo megi pien no beberu ke in video eni kari ka pe neno tin nyo mero ngata mo ma po neno onen fu romo chero on tar palu TV pro ti video e magi mago ti ande ke ti ande ke duju te kuno mai romo following cha mo e ken ma no ini twero wano po e un duju mo ber ka winyo watin jemi ne mere tek ento kirna nen ngara mo wajani tong cha mo ken romo lie do da because if kaka ngo ma mu ka piera de kuluno gitimer ka komu ke ken ni chiri chero da chero piera ngwen anle gana ti ni loka pagamente pe mi robenia muaga ilo chero ngara mo ni come pe ni ba Uganda mir wote ma tek ma da chwe chwin ma ti ko ikindar ko mbede anwo do anwo ni dano tika lingi chwe chwin i kama mo mir go lo khe pere en gin en ma anda lur Uganda la awaje bor ni pura ha gang chi chok en lur na ma dit en non ni dano tika chiro pero e ne chiro ki kom ki kama mir chite pere ichiro radio mo ni komani ni yer nga mo miro logie radio mo ne yer nga mo miro lokwene promotion kol mengo dan mer tika yele mere en mer men ni no dujuni ke neno lo loga choli ki nga gi teso bagisu polata kitgum teso bagisu lo loga ki polata pub mo go gulu ki de magi lo ni buganda pub ne ti joni egini peke chero ka mayos customer na lo que ni achel pe bire que tan mo ken ir lo go ba mo ma konye peke ni be do gu kom pub ki ko me lo ni buganda pub ti gulu kuja i page kit kum ken ene ni joma kiro nyanya joma kiro cabbage igira ene ba giso ke ken mo ti kero ka kero gira ku so be pa chuli gi uganda mo ken ni pa lo ke ma twal gina pier gina ti chwer chunyo ni the same people ma mir go lo constitution go lo immigration law gina giti wachi uket tiel chi lo pier i dano chwe mo ma kamo ano kamo mo mir dano chi te pe na me go grace kai mo legi wa Nano ba ati wasne gen la dir lo wajo piloka dana choli mati biali kono Kampala gingangi le wij ma dir ma dai kom la dir lo ka kom bero pinya nano gen na kete ni in ngate ti telo dano me in ngeo ni in la tela pilobo kolo pe wajo gen na kimeni nyim dano eh da wona choli magi waji lok ene wi woni unge ati ni won po chero mai ngom gi mudo o chero wila me gwa ko eni en gen jo achiel na yo go riam go keru ka wa yang dano tiga toy kam go timo ngoy komo gi mo pe ento kombe tiga bino ni gi nyere wi en ni nyer ba en ni charge ma dir ma no mer en ni kuma no mer lok en ni po agi wi gi doge kon kono history to pe gene ba en pe be ruche en kom en ni kom ni nywala lo ten ne dir ma cher kwen ka en ma kom no pe ni gine no mer en la dir lo ko kombete o chak tama ne kombete ni gina en ti timo ne kom achol ni po be ben mede pinara agike ti agike pa jemi wen tie so gina en mer nan en ni jemi wen agike tie so ginana waje mera giko Kenya eno ni char ma dit mada nen gamente me Tanzania kombete la dit mo wero ga tele yu gene Tanzania wor gitiene
man mege ken na kong luoki convoy mala choni woro ken oni pe luoro ini tiga timo gina be ka ini timo gina be pinga woro ki convoy makimen anyway we ka kwan comments mo bino dak Andrew, why early actually begins to utilize their land. We are we are here in Uganda, but we are being used by our actually brothers and sisters in the government. Gedare, Cosmas Chan, why actually traditional forum, local leng, executive order, and number 3, Mero Court Aya. David Colorina. For me, I see most part of actually land are unutilized and are endorsed with the minerals. So this group of people are coming with intention of taking our land. So can you know? Yeah, look at Peter Amiro Dakari Rio boat Dr. Caesar Chae, ki boat Paul Kilama, chi Lady Grace, Legawa Kong, Pitini Kong. Dr. Caesar Chae. Apoy de toile, atama na mer gi ke lok ni. Kumbedi gu kerro, committee Magaloni verification committee. Man, tiki, me, nen, but no, the manema, peggy while I may be. Ticumbedi gu kate, ni Yamoro, kumbedi danum maramo pia boro, bichen, Magiloni, peggy while me be. This is probably the highest in the region. Gidong Pade tier 45, Gulu tier 44, Noya, Kilamore, no, Noya been tier 44, Lamore tier 5, Kidong Diai tier Eliverio Kimia Beer. Donc, the verification committee again go me recommendation ni jomati legal ni mir go kiriam gero. Donc your man madak ti legal ni. Then I watch it. Look, matiga aki bot Salim Salam macheri eat president ni ngomi no ni kumbe ke wilo ti tile ti ngom pelu di rumon. Magin wa gen Uganda. Itu erbir ka moge ken. Welcome bid la dir an cherry kidi o miu tuero ni Johnny kage goy chel sigi perbir. So you know look matek madama no dong patuere no. En we ko dokke ni you ko ne tek. Donc you wane no ni o watiki perle. Then I use the term ni these are a settled community. These settlers kage gimai on bapule be megi. Donc we ko dong nyo dong mano pe ngom mo so look ni atama mir kitero o way parliament we kitweko bien kawana chuli kan chikoni boy ko mo ana we ko man yeah Muse Paul Petit winye yeah petit winye yeah put pe winye Maybe mir ko kai duga In the meantime, we are going pass ka kwan gina mara dek mo kariyo. Okay. Agi Bodwin of Cage of those killed in a part 3 are Bagandans, 2 are Langis, 1 Munyankole, 2 are Cholis. And then
Kid ma general tema one, Lagan, La Moira Catherine, Kio Dua, La Moira and others, Terra Lok Balalo, Chuero Chinyamada, Lutela Mukana Tieka, playing a double standard. And then Laila Al, informative, don't one there. Susan Okello, what is Salim Saleh doing in Gulu anyway? Don't we think these Balalo are there because of his interests? Yeah. Mzee Paul, go tem. Foot pe winyi. Unmute yourself. Unmuted bene. The natural connection money dok pe. Give Borico, can you? Yeah, I'm muting bene. I'm unmuting bene. Peti again. Atama dong kongo. Okay. Yeah, peti again mzee. Peti winyi. Peti winyi. Peti winyi puli. Power winnie. No. Kono and do when you want. Piano ka ao. Nywako. Peti winyi. Waro mede. Hold on. Okay, we're coming down. Bilal Hussein, since Museveni came to power, his target is to erase the tribe of Acholi, which is impossible. He is using elected Acholi sons to finish their own brothers. Isaac Ojara Mapenduzi said over radio yesterday that some Acholi who are in the government stopping Balalo to go away. So, Pero pa Acholi and Acholi. Achulo. And then Janani, unmute yourself. Okay. But Muse. Mzee kong dok tem. Ni chal pelare. Wek do bedi. Wek do bedi. We'll talk next week. Next week. Next week. Lady Grace. Okay. Wek Okay. Okay. Well, leave one. Viewers, wapoyo. Well, leave one. Well, leave nying one. Kid word. Kitu maleng. Ba makwa wapui pi program matien. Wapui pi te o ma wan wa ti ye ma wa lo ye lo mi dog ot lo me karawa lo ba ngom mi en me achuli ni ine ye mi ni wa ichim mi wa beri ye pe mwa ma pol da wan wa ngini ti ye peti ngate mo betemo gu betemo en to po bi ngai gi pien kirgi kel lwenyi komwa eni jima ini mi iwa wa pui pe gwako wa ki jima pat pe mwa ma dong chok rom pier mwen man nyura ti ni ini tiket wa lego pi migi wa lu tiano ni kwayo lu tiano chuli weng ma giti lo ma papat angi ko mbedi jo magang giti makun gi kuma wa leg ni jingi nong yo ya pigi yo ma papat ma wek gen gutiek lok ma ko mbedi tie ka yelu widana walego man duju be pa wuri Yesu Kristo rotwa. Amen. Well, for to ka to era wo bi mede go ki part of look ki video mon ka wo yubo wo bi kilo me look pa mego rosalba yo ki gang kono for to look ka lar be ara chiro do ka chiro uti makeja ni look en ma wan ti lo ne ni me yubo gang ka la tiena chule mo mati winya ma dok miro terre chalo uti lokme kwergamente nyo chalgamente en pelo ati constitution ti clear immigration law ti clear so gino mo ma wati lo ne kanyo ko ni degamente nyo mirogamente pere the law is very clear ke un lawyers ma wuti ya cholini kada wuru choyo karataj miru kong do nen ka ngom editi ngom kwarada ka wun me dok lo cho karataj ma ku bot jumano pegen yang chik mo pe
Chibe dujino en kire wachi wati nyena kenwa. Po to twal jo kamaro. Diben. Diben lingo. Okay, hold on. Let me just do on the top right there must be something. Mawajani N. No, it's okay. Gamere baro bella jo. Gamere kyo kalla Gamere baro bella jo. Gamere kyo kalla Gamere baro bella